Ovo je emisija Kroz sveto pismo. Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u 3. knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u 18. poglavlju od 6. stiha. I govorimo o društvenim zabranama. Ako si sposoban da stvoriš ceo svemir, za koji ti je potreban kompletan planetarni sistem sa suncem, mesecom i zvezdama, onda možeš da doneseš svojih 10 zapovesti. Ali sve dok živiš u Božijem svetu, dok udišeš njegov vazduh, koristiš njegovu sunčevu svetlost, piješ njegovu vodu, hodaš po njegovoj zemlji i za to ne plaćaš nikakav zakup, bolje bi ti bilo da budeš poslušan njegovim zapovestima, da poštuješ 10 zapovesti. On nam kaže da ako prekršimo njegove zapovesti, platit ćemo za to. Pa, prijatelju, platit ćeš. Možda te neće uhapsiti lokalna policija, ali ćeš jednoga dana stati pred Boga. Ono zašto je Bog nekada rekao da je nemoralno, i danas je nemoralno. Poslušaj šta kaže Novi Zavet. Ne u požudnoj strasti kao mnogobožci koji ne znaju Boga, da ne prelazite granice i ne zakidate svoga brata u trgovini, jer je Gospod osvetnik za sve ovo, kao što smo vam ranije rekli i posvedočili. Nije nas naime Bog pozvao na nečistotu, nego na osvećenje, kaže prva poslanica Solunjanima u 4. poglavlju. Ovo dakle govorim i svedočim Gospodu, da ne živite više kao što žive mnogobožci u ništavnosti svoga uma. Njihova misao je pomračena, daleko su od božanskog života, zbog neznanja koje je u njima, zbog okorelosti njihova srca. Izgubivši moralno osjećanje, oni su sami sebe predali raspojasanosti, da čine svaku nečistotu u lakomosti, kaže poslanica Efescima u 4. poglavlju. Napisao sam vam u stvari da se ne mešate sa onim koji se brat zove, a bludnik je, ili gramžljiv, ili idolopoklonik, ili opadač, ili pijanica, ili razbojnik, sa takvima nemojte ni jesti, kaže prva poslanica Korinćanima u 5. poglavlju. Čime su nam darovana skupocena i najveća obećanja, da pomoću njih postanete učesnici u Božjoj prirodi, pošto izbegnete pokvarenost koja požudom vlada u svetu, kaže druga poslanica Petrova u 1. poglavlju. Ovi odeljci iz novozavetnih poslanica upućeni su tebi i meni. Dete Božije u svakom dobu pozvano je na sveti život. Zar ne znate da ste hram Božiji i da Duh Božiji obitava u vama? Ako neko uništava hram Božiji, Bog će njega uništiti, jer je hram Božiji svet, a to ste vi, kaže prva poslanica Korinćanima u 3. poglavlju. Jer nas je u njemu izabrao pre stvaranja sveta, da budemo sveti i neporočni pred njim, kaže poslanica Efescima, 1. poglavlje. Jer je napisano, budite sveti jer sam ja svet, kaže prva poslanica Petrova, 1. poglavlje. Bog nas poziva na svetost. Svetost treba da je istaknuta. Bog od nas traži da budemo sveti. Postoji još jedna istina koju ne želim da propustim, prijatelju. Mnogi kažu da ako želiš da dosegneš mnoštvo ljudi, treba da živiš prizemno, sa njima. Treba da budeš kao oni. Ovo je isprobano. Pokušali su i pojedinci i grupe. I znaš šta? Oni nisu dosegnuli mnoštvo, nego su postali deo njega. Želim da kažem ovo. Bog nas je pozvao na svetost. Ljudi koji su stvarno dosegnuli druge za Hrista, bili su oni čiji su životi bili preporuka za evanđelje koje su propovedali. Na primjer, Engleska je bila prilično poročna zemlja u toku 18. veka, pa su sledbenike Johna Wesleya nazivali svetim ljudima. U stvari, dali su im ime metodisti, jer se njihov metod razlikovao od metoda sveta. Bog kaže, ja sam Jahve. Neko će reći, pa, ja nisam hrišćanin i ne zanima me. Hoću ovo da istaknem. Bog nagoveštava svoju suverenost. Bog je stvorio ovaj svemir i on ga vodi.
i on kaže ja sam tvoj Bog. On je Bog sa kojim smo se izmirili. On zna kakvi smo, pa ipak nas voli. Prijatelju, ako si izmiren s Bogom, želećeš da mu ugodiš. Dete Božije se ispunjava svetim duhom Božijim, tako da ne čini ove grehe tela, nego proizvodi plodove duha. Zabrana seksualnih odnosa sa rođacima. Niko da ne pristupa k rodici svojoj po krvi da otkrije golotinju njezinu. Ja sam Gospod. Jasno je izrečeno da nijedna osoba ne sme da ima seksualnu vezu sa bliskim rođakom. Ceo ovaj odeljak razrađuje 7. zapovest. Ovde se ovi stihovi odnose na sve one koji su u krvnom srodstvu. Zatim se ide dalje. Bog je određen i on navodi razlog. Ja sam Gospod. Golotinje oca svojega ni golotinje matere svoje ne otkrij, mati ti je ne otkri golotinje njezine. Golotinje žene oca svojega ne otkri, golotinje je oca tvojega. Ovo je upozorenje protiv odvratnog incesta. Ipak to je greh koji je postojao u Korinskoj crkvi. Pavle ga je strašno osudio. Čuje se uopšte da blud vlada među vama i to takav blud kakvog nema ni među mnogobošcima, da neki ima očevu ženu, kaže prva poslanica Korinćanima u 5. poglavlju. Ovo su stvari o kojima se i danas razgovara, zar ne? Vidiš, i Bog o njima govori. Nemoj mi reći da je danas drugačije stanje. Bog je vrlo jasno rekao šta je greh. Niko u vezi sa ovim ne može da napravi grešku, prijatelju. Golotinje sestre tvoje, kćeri oca tvojega ili kćeri matere svoje, koja je rođena u kući ili izvan kuće, ne otkri golotinje njihove. Golotinje kćeri sina svojega ili kćeri svoje ne otkri, jer je tvoja golotinja. Golotinje kćeri žene oca svojega koji je rodio otac tvoj, ne otkri, sestra ti je. Golotinje sestre oca svojega ne otkri, jedna je krv sa ocem tvojim. Golotinje sestre matere tvoje ne otkri, jer je jedna krv sa materom tvojom. Golotinje brata oca svojega ne otkri, pristupujući k ženi njegovoj, strina ti je. Golotinje žene sina svojega ne otkri, snaha ti je, ne otkri golotinje njezine. Različiti međuljudski odnosi koji su ustanovljeni krvnim srodstvom ili brakom razmatrani su u ovom odeljku na određen način. Rođaci su u domaćoj situaciji međusobno povezani, pa je to moglo da dovede do preljube. Bog postavlja barijere da bi to sprečio. Egipat je praktikovao ove grehe, posebno one spomenute u 9. stihu. Faraoni, Ptolomejevići, praktikovali su stupanje u brak sa rodbinom i to sa braćom i sestrama. U početku protiv ovoga nije bilo zakona. Kain i Set su morali da ožene svoje sestre. Avram je oženio svoju polusestru, međutim, sada zakon zaustavlja tu praksu. Golotinje žene brata svojega ne otkri, golotinje je brata tvojega. Za ovaj stih postoji izuzetak i to je zakon o deverskoj dužnosti, odnosno o osvetniku, kako piše u 5. knjizi Mojsijevoj u 25. poglavlju. Zabrana različitih seksualnih greha. Golotinje žene i kćeri njezine ne otkrij. Kćeri sina njezina, ni kćeri njezine nemoj uzeti da otkriješ golotinju njihovu, jedna su krv. Zlo je. Nemoj uzeti žene preko jedne žene, da je ucveliš otkrivajući golotinju drugoj za života njena. Ovo nije krvno srodstvo, nego kroz brak. Zbog bliskog odnosa žene sa sinom ili kćeriju, svaki brak je zabranjen. Očigledno je da oba ova stiha upućuju na to da čovjek istovremeno ima dve žene. Ovdje se to smatra incestom, a ne bigamijom. U jednoj verziji Biblije ta dva stiha ovako glase: ne otkrivaj golotinju ni žene ni njene kćeri, niti uzimaj kćer njenog sina, ni kćer njene kćeri da je otkriješ, oni su krvni srodnici, to je incest. Dok ti je žena još uvijek živa, ne uzimaj njenu sestru kao suparnicu, da bi otkrio njenu golotinju. Sa ovim problemom se siroti Jakov suočio kada je dve sestre uzeo za žene, Rahilju i Liju. Istorija ove porodice nije baš bila srećna. Međutim, seti se da je Jakov živeo pre nego što je dato 10 zapovesti.
K ženi dokle se odvaja radi nečistote svoje ne idi da otkriješ golotinju njenu. Zakoniti bračni odnosi između muža i žene su u određeno vreme bili zabranjeni. Čulnost mora da se podredi Božijem zakonu. Sa ženom bližnjega svoga ne lezi skrvneći se sa njom. Veruj mi, Bog podiže ove nasipe da bi zaštitio porodicu od razuzdanih navika neznabožačkih naroda koji su živjeli oko njih. Porodica na zemlji je trebala da odražava porodicu na nebu, po poslanici Efescima 3.15. Čistota življenja je bila obeležje i simbol Božje porodice. U šatoru od sastanka je postojalo sveto mesto za službu Bogu. Dom je bio sveto mesto za život u tom narodu. Novi Zavet se također dosta bavi ovim. Dobro bi bilo s ovim u vezi pročitati prvu poslanicu Korinćanima, 7. poglavlje. Zabrana žrtvovanja potomstva Molohu. Od semena svoga ne daj da se odnese Molohu, da ne oskvrniš imena Boga svojega, ja sam Gospod. Semena svoga znači njihovu decu. Ovaj stih deluje kao da se ne uklapa u ovo poglavlje, ali pagansko služenje Molohu je bilo vrlo povezano sa seksom. Kip starog Moloha je bivao užaren, a onda su tela dece polagana u njegovo naručje. Teško je i zamisliti ovakav užas. Neki veruju da se nešto tako nikako nije moglo desiti. Međutim, Sveto pismo govori o takvoj praksi. A Sefarvimci spaljivahu sinove svoje Adramelehu i Anamelehu bogovima sefarvimskim. Piše u 2. knjizi Caravima u 17. poglavlju. I sagradiše visine Tofetu, koji je u dolini sina Enomova, da sažižu sinove svoje i kćeri svoje ognjem, što nisam zapovedio niti mi je došlo na um, kaže knjiga proroka Jeremije 7. poglavlje. Ovaj užasni običaj kalja sveto ime Božje. Neprirodna brutalnost ovog paganskog obreda predstavljala je duboko skrnavljanje imena istinitoga Boga. Božja ljubav prema deci je očigledna od postanja do otkrivenja. Gospod Isus je rekao, pustite ih k meni. Zabrana seksualnih perverzija. S muškarcem ne lezi kao sa ženom, gadno je. Teško je poverovati da baš tu u samom centru Los Angelesa u Kaliforniji u Americi jedna crkva je priredila plesnu zabavu za seksualne perverznjake. A rečeno mi je da je na plesu bilo više od 700 ljudi. Bilo je tako kruto da je jedan okoreli novinar otišao tamo da napiše izveštaj, ali je ipak izašao. Ta crkva je bila angažovana u sve to. Prijatelju, Bog to osuđuje. Bog ih je zato sa prohtevima njihovih srca predao u nečistotu, da međusobno obeščašćuju svoja telesa. Oni koji su lažju zamenili Božju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini umjesto Tvorcu, koji je blagosloven do veka. Amin. Zato ih je Bog prepustio sramnim strastima. Njihove žene zameniše prirodno opštenje neprirodnim, a isto tako i ljudi ostaviše prirodno opštenje sa ženom i u svojoj požudi raspališe se jedan na drugoga. Tako da ljudi sa ljudima čine sram i na sebi primaju zasluženu platu za svoju zabludu. I pošto se nisu potrudili da upoznaju Boga, Bog ih je prepustio njihovom izopačenom umu da čine što ne priliči. Ovo je 5 stihova iz poslanice Rimljanima 1. poglavlja. Izopačenost koja je ovdje spomenuta danas je uobičajena. Amerika je poput Sodoma i Gomore. Prosto mi se plače kada vidim kuda ide ova zemlja. Ja volim Ameriku, tu sam rođen, ali mrzim da gledam prljave, nečiste, nemoralne ljude koji nas vode pod sud. Veruj mi, prijatelju, Božji sud je već danas nad nama. Nemamo mira napolju, nemamo mira u kušnji. Zašto? Nema mira bezbožnicima, veli Gospod, u prorocku Isaiji u 48. poglavlju. Živinčeta nikako ga nemoj obeležiti, skrvneći se sa njim, i žena da ne legne pod živinče, grdilo je. Ovo je stvarno neizrecivo užasno. Ovo se praktikovalo u kultovima za plodnost i pri obožavanju prirode.
bludnost i razuzdanost su uvek povezani sa idolopoklonstvom na najponižavajući način. Ako misliš da se ovo i danas ne praktikuje, onda treba da porazgovaraš sa policajcima u gradu kao što je Los Angeles u Americi. Oni će ti reći. Narodi u Palestini isterani su jer su počinili te grehe. Nemojte se skvrniti ni jednom ovom stvarju, jer su se svim tim stvarima oskrvnili narodi koje ću odagnati ispred vas. Jer se oskvrnila zemlja i nevaljalstvo njezino ću pohoditi na njoj i izmetnuće zemlja stanovnike svoje. Narodi u Palestini su bili oterani jer su činili ove gnusne i grozne grehe. Iz tog razloga su isterani iz zemlje. Mnogi današnji propovednici, koji su ljubazni i nežnoga srca, kukaju jer je Bog isterao Hanaance. Evo razloga zašto je to učinio. Bog nije mogao da toleriše ono što se dešavalo. Hanaanska zemlja je bila izjedena veneričnim bolestima. Šta misliš, zašto je Bog Izraelcima rekao da u Jerihonu ne uzimaju ni šipku zlata i da ne dotiču odeću? Oni su bili krivi za najgnusnije grehe koji se mogu zamisliti. Zar ne misliš da je Bog imao dobar razlog da ih otera? Nakon svega, ako stanar ne plaća zakup, može biti izbačen. Prijatelju, sticajem okolnosti pod navodnicama, Bog je vlasnik te zemlje. Prijatelju, ovo je način na koji ti i ja nastanjujemo ovu zemlju. Ovdje smo samo pod zakupom. Zemlja je Božja. Ovo je njegova briga, a bilo bi dobro da postane i naša. Prevagnuće i odoleće ono što je njegovo. Nego vi držite zakone moje i uredbe moje i ne činite ni jednoga ovoga gada, ni domorodac, ni došljak koji se bavi među vama, jer sve ove gadove činiše ljudi u ovoj zemlji koji su bili pre vas i zemlja je od toga oskvrnjena. Da ne izmetne zemlja vas ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio pre vas. Jer ko učini štogod od ovih gadova, istrebit će se iz naroda svoga duše koje učine. Zato držite što sam naredio da se drži, da ne činite što od gadnih običaja koji su bili pre vas i da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš. Bog svome narodu daje dvostruko upozorenje, ako nameravaju da slede isti princip koji su imali i njihovi prethodnici u toj zemlji. U tom slučaju usledit će isti, ako ne i gori sud. Božja zemlja mora biti sveta. Krajnji Božji cilj jeste da pravda prekrije zemlju. Poglavlje 19. Tema: društveni gresi. Primjena zapovesti na životne situacije. Sada se nalazimo u odeljku knjige gdje se 10 zapovesti objašnjava u vezi sa društvenim životom naroda. Ne znam ni za šta drugo što je ovako praktično kao ovaj odeljak. Božji zakon želi da nam saopšti jedno, a to je: budite sveti jer sam ja svet, Gospod Bog vaš. Ovo je temelj i osnova za sve aspekte života u Izraelu. Ovo je objašnjavalo sve što je Bog zahtevao ili zapovedao. Prožimalo je i zalazilo u svaku poru njihovog svakodnevnog života. Svetost u svakodnevnom životu sa svim njegovim međuljudskim odnosima bila je nešto najvažnije u svakodnevnom životu Božjeg naroda. Ovo je nešto što danas ponovo treba isticati. Ovo nije puka teorija. Božja namera je da bude uključen u same naše živote. Zakon ne može da proizvede svetost koju zahteva. Zakon je tražio svetost, ali je nije obezbeđivao. Ovo nam ukazuje na pravednost zakona, ali visoki stepen koji je tražen nije mogao da se postigne ljudskim trudom. A znamo da sve što zakon govori, govori onima koji su pod zakonom i da sav svet bude kriv pred Bogom. Jer delima zakona niko se neće opravdati pred njim. Posredstvom zakona dolazi samo poznavanje greha, kaže poslanica Rimljanima u 3. poglavlju. Kako je divno to što nam je Bog dao svoga svetoga duha koji prebiva u nama. To je sila koja nam je potrebna za hrišćansko življenje. Razlog za svetost koji je naveden u ovom poglavlju, ja sam Gospod tvoj, ili ja sam Gospod, pojavljuje se 16 puta. Bog iscrtava liniju između onog što je dobro i zlo.
Samo on može da napravi oštru razliku između onog što je sveto i što nije sveto. Nijedan drugi razlog ne treba da se da. Pregled. Društveni gresi, primjena zapovesti, poglavlje 19. Prvo. Čovekov odnos prema Bogu, stihovi od 1. do 8. Drugo. Čovekov odnos prema sirotima, stihovi 9. i 10. Treće. Čovekov odnos prema njegovom bližnjem, stihovi od 11. do 18. I četvrto, čovekov odnos u različitim životnim situacijama, stihovi od 19. do 37. Nastavit će se. Slušali ste emisiju iz programa Kroz sveto pismo. Budite sa nama i u narednoj emisiji.